Mayalang pakem ulayo ban korhado artli kita kemaksiar hakarensannya ko penidok sa kabalatip kung ka Mr. and Miss East India Natural arja arpnrio kabalalong harangya officers colony hall Assam. Mayalang pakem ubade ukun jong upalan lingdo bat ka stilda pakem namentong juwai West Giant Hills. Kani karunsan Yakob kadika wene kijinga ko bodybuilding but fitness kiba tam ha India kabalatip kung ka biggest natural bodybuilding and fitness championship federation of India and Southeast Asia but kabala yo jing ithu ru naka NITI ayuk jong ka sarkar pneng. Ha kani karunsan lawan ban shimbenta hadu praspa kandai penyongut kinong shimbenta na kijela bapher jong kari India. Mayalang pakem ula job tengru hakirunsan jinga kon bodybuilding kibahe hapo kari India kentup haka Mr. and Miss India Natural Men's Physique but ka Mr. and Miss East India Zonal Bodybuilding and Model Championship kabala long ha Guwahati ha ubanay rumpang entaw snam. Haka ni ka jinga kop kabala long ha ka arpo but arpo itarik ujilio arja arpunrio harangya Officers Colony Hall Assam mayalang pakem ula job biang bat ulawan ra buram sa sisi ni ka district bat kumju ru ya ka jala Meghalaya. Haka arpo tarik ujilio ulawan ningkong haka jinga ko Mr. and Miss East India Natural Annual Zonal Title Championship on Natural Bodybuilding and Fitness haka kerdan bodybuilding ka bahin ripo kg. Haka arpway trik ujiliopan ula yo biang ya kekerdan kebeningkong haka no drug fit classic arja arpnrio annual national pro qualifier championship on natural bodybuilding and fitness haka kerdan bodybuilding kebahin ripo kg. Nalor kini kijing yo jingjam mayalang pakem ula yo ru ya keprokan naka FIN Fit India Natural Bodybuilding and Fitness Federation kabala penlong ya ukum upro athlete. Daka ni ka jingyo pro kan ulai syakjit bandit mikmat ya kari India haki jinga kop international level bodybuilding championship ki bansalong syakman. Kani ka jingyo jingjob jong umayalang pakem kalong ka jinga ro ka bakraw omtang ya ushimen Henry kalong ru ka jing sarong ya kathan rilum jaintia bat ya ka jela Meghalaya hi barok kawai. Wanukong do ingo yo blai inga ngin ke chingchom ke burom ro e cho kamjo le e kuble yo bat e ke chingsangu nong ta yung ke semyonga ko de kerchan nga lomba chingrap yong ki nga ke ching kre yong nga ching ta on competition kamjo le ko per ke ching lalti yong nga ke ching ta fitness kublai kerpang le nungta coach yang usa Dr. BD Zayo Kenjing wa lucu irap yang kibenta go per jing to wakanika jing laluti yang jing to go fitness kamjo le benta competition go per go ri yo ulai aman sket ka jing irap go kro nungta yang nga penpau jing sangu da kerchan ge nga longba ki buj ki ki nga man ki ko penman yang yo poya chodo ko thong ke jingjop nong bag ni ke competition go per yo wan ra buram ay ka district ya ka kur ke jek yong bat kam to ke jelah ro ko wi ke jingya to wa ni competition ko nga da la yo te ke jingya to wa competition yong ni panai ko nga da la yo long ba katarik ko arphatrik ko arbitrik yung nu banai ki competition ki wa man haite ha Assam Rangya Officer Colony Hall ko wa the organized the East India natural bodybuilding bat kamjo le skawi ka competition ko khut ki ka no drop fit classic bodybuilding yung ka fine natural bodybuilding of India kecing itu wakani competition ka nga ada po ya thong kecing job ko nga yo ya ka first place
ka arpau tarik ka arwi tarik yo artali ki gold medal kecing to kecing ikun yang ngai ni competition ada yo la ik prokat ko penman yang wow yo ku sekwi ka level ko anggi international level ko nga do hap o cha jit o lai kun chaduk cha benta ko per yang ka kiri ko anggi international level jing to competition ko nga wan ra nama lang ba yang nusnem em hakaliu witarik benai yang benai February mat kamjo em citrik yang benai March ada yang nusnem da ya lately ki gold medal jing to ka East India da gold medal but aga Master India Fine Natural da artli ki gold medal jing to gani la ka war begini ki wa dangwan ma tu arpau arwi trik yang nu benai terang ni competition yang pa yang lusnam ke jing ganong kong yang to jing to kamu da tipi ma kani ka sports ke yang man ko compare ni sport ni ba ong pi ite jing le ki yang le ki hayung dan hi te am ba ite jing du na ma jing to gitar ki wa pen am kam ni jing to ko ka exercise ng met yang jing to wa arma ke jing ko nga chama hantam ka jing support yang jing to ke jing lai yang chiki national level ki wa nga ke jing pengkrek yang man ki jing pengkrek ko dang am kam ke jing support ka liang ka pisah ma ke jing support ke pun benta ma nga na keling yang temat em kam ma ka jing kerchan nado na ki ma ki lok ki jor hantam na ka sorkari ki yang ko pai khmat ko nang menta ka jing rap nang menta yang ki wa ma ko ni chkhmat ka menta ko penyoi ma ka sap ko phong ko ame ta ne liang yang ngam ki jing em chbon na ki jing to ka te ong pi ka merap ne bha ka jing lal yang mat jing luti ko jengai em kam ma ka jing kerchan ka jing rap dengan ne liang nga karpat ma ne liang yang sarkar le yo pai khmat ko ye kam ki wa em kam ni ki sap ki phong ki wa ki jing to ka ni ka jing la yang da bondli competition nga kam athletes nga da lai represent saya kami khalia ki bentang per yang keri India yang katu da po ki national level ta em kam ba ga jing kerchan yang pi em chibun kita ki jing ma ta kwa au pai khmat pi che ki athletes ne bha yo begini kisngi ma kisngi ki wa em kam misket uman kita ki professional jing to ta jing to we te mo sao dia mo dang sadin bha ga jing to wa ka te ka jing rap yang ga jing na ka liang yang ka sport tenga ne liang yang ta kerpat ya ki ma ki sport minister ya ki yo minister yang ka sport yang yo pai khmat u che ki athletes ko wa em ka sap ni ka phong ko wa yo pen pau le ho sa din ki jing to wa ka sport ne bha ni ka sport ki lai to man ko wan ra du ke ko man ko physically ndai ke rap ko man kerpang man ko ke ko man irap ko ye ka bormet ki yang irap ko ye ka jing chumper khat yang irap ko le ik benta go per yang ka jing im yang yo ki mat che khia yo ka bor ma yo dang khamtam yo khlan ka te ka immune system yang jing to ro ka met ka phat yang te dan jing ma dang bon chi bun pha em tanga kwa pun pai pi te to man ko mat chwa ko nga chem sing ka jing em yang o ka ni ka message ko nga kwa nang menta ki ma yo pi ni ki sngi bon ki bru ki wa em ha la ki jong ki addiction ko angki ka jing karni tengah ka jing to ka ni em se ma la ne van ra ni ko khubor nak benta gitu ki paramesim ki wa im ka jing karni sinong karni mot bon ki benta ka jing em yang bro em gu karni ha ka di ka bam ko man kam ki drugs
di kiat di bahang kam teter ter ma em lagi pramusin gu kerni ong pilang ba kejing pulut por ong ki haki benta gu em toy kejing imyong ki yok ki ya ka kejuk depression ki anxiety ma ko ta e jung jubur khat yong i ki bro tengah heji liang yong nga hetemot i wan ra ip kan message ko wa kam gitu ki pramusim ma ki wa em mot gu cha u ngop kini ki benta ki wo per kejing kerni wanra kini ke kubur ko nga kam ada job ama ia ketika no drugs fit classic ongki yang ko bodybuilding tengah le nang bang ke kapur wanra ning message ko ong ip pen chlurai pi yo join pi jinga tok ba kini ke fitness dan ni ki sport ko per ko wanra ip ke jimun toy ko kro ha ke jing im yong pi ko pi yo pi pelut por ko yo pi ketika kemet ko wachai ko khia ko pen yo ip ko bor ko ye piu ya fight wa kini kijing mencoy ko bon ha kijing imyong pi lang ba ding message ngai scam man ko kijing ku ye pi ko wal lang ba ko wa nga chamo kijing imyong wa nga job along kini kijing karni ko per ta lang ba ko nga em ko por yo nga pulut por ha ka fitness yo nga ha kijing imyong man kasni ta ko blai chubon bla ko ye pi che jango